lasso lemasi phiabola tini nga thang ni la kunsang ri chu jamboling de milui kechi sadan dungali tanjaba kade migade shemnang ri hanan surda da ba dungal dungal se pling ji bol mi yul da dungal gam se febari dukha gam se febari jamboling de khalam chu damla bare re lana migade si mai shibra mola ji jali gate nana ngate lana dharma karma gele shibra nanon chu banda lanan barsa ngarsa miyul se khairang si shanti yangla khairang si tharba yang chula bare ri lanan khalla dharma shastra gate dharma sambandhila छोई गए किताब गए पढ़ला सिकाजी तर जम्बलिङले मियुल्दा साँचो शान्ति पिन्न सत्य हारबला गेलामुन क्याम खरङेरङे आस्याम तिनीगाय रामनी दाजु मियुल्ला पापला दुङालदा मानालाबा गेलामला बारेरी पाङमनमुना जजाली आनांगादि तिनी रामनी lanan dungali dan jaban mula su dungali nganan mobina para dini swatandar mula nga free mula dini zaman paap gyamsi zaman adharma gyamsi zaman nai badam gyamdesi su swatandar tabala lagiri gyam gijekhen mula su gijekhen gyam dharma shastra bible choiri gyamsi syabha ngai lanan padak tu धर्मला बारेरी पढ्ला जी अध्ययनला जी च्याजी माइजी तर शान्तिले ज्ञान खान शिव सुलन क्रमले गाई बाइबल धर्मशास्त्र बाइबल छोरी गाई च्याजी फेरि लानन थरीला काम गरे शिव मियुल्ला पाप खाइरंगले सुरुदजी र मियुल्दा तिक दुगाल दजी अथवा दुःख दजी काम गरे सुरु जानाले कष्टन गोनाला मला ते जाने नाना यांगसी गोदोबदाम चुरी गिजे खेन मला जम्मन युलबादा थार्बा पिन्न जम्मन युलबादा शान्ति पिन्न जम्मले लानन थरीला धर्म लानन थरीला धर्मला तामगादे लानन थरीला ला गदेला तामगादेला मन शिव तर जम्मलिङले जम्मन खाला गम्बक्ता गादे जम्मन खाला लागादे रङ रङला शक्ति गुन्ची फेकाजी जो साँचो हिँड्न जो दम सत्य हिँड्न तर अन्तिम रि जो जम्बलिङ रि मियुल्ला पावला जम्मन दोइद भ्याङबारी अथवा मियुल्दा पाप ग्याम्से ते बेला लागिरे गिक्चेन परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई मिन ग्याम्से फेकाजी तिनीभन्दा 2017 वर्ष गाछ जो जम्बलिङलान जम्मन भन्दा गुङ एसिया महादेशला जम्मन भन्दा ग्रेन देश इजरायल भयो युलसारी फेब्काजुजी थेनोन येशू ख्रिस्ट जेखेन मे युल्दा थारबला गेलाम पाप ग्याम फेबा शक्ति थेरेन जे बला हरेक धर्मला लागादे हरेक धर्मला गुरु गादे हरेक धर्मला अगम भक्त गादे जम्बलिङले फेब्काजी रङ रङला शक्ति प्रदर्शन रि फेब्जे तर येशू ख्रिस्ट जम्बलिङले फेब्कासी येशू से सुंग मला nga धर्मी गादे ता थारनाला बरे आइ पापी गादे ता थारबा पिन बरे खाबै न बिसि सुंग थारङ सिन हरेक खाला अगम भक्त गादे से हरेक खाला लागा देसे फेब खाओ ngamo bagla खाओ nga yene गादेला पाप ब्याङसी बिना येनी गादेला सेमले शान्ति बिना येनी गादेला पापला धुइङै ब्याङसी बिना येनी गादेला थारबला गेलाम ngै पिन्न बिसे खजिबै धर्मला छुइ गादेले बिबारी र खजिबै धर्मसी बङबारे तर येशू ख्रिस्ट जम्बलिङले फेकासी याङदा
थारबला गेलाम मुन बमासिगो येशू ख्रिस्ट सुंगमुला मत्तीला किताब 11 अध्यायला 28 से 30 पत्री सिगो प्रष्ट ब्रिबमुला हे दई बिसे ब्लब बगादि ngam bgar khau ngai yeni gadela blab salna lala ngai yeni gadela semri shanti binna ngai yeni gadela semri ananta binna dikda besa ngala sem lana nyamma mala yeni gade singala jo bui ko ngadin sam lop ko bisi प्रभु यीशु sungu orang asin ngai yeni gadela pinba shanti jambuling se pinba संसार से pinba rang ma shanti ain तर ngai pinba shanti achamala shanti mala ngai pinba shanti khalaise bian ba rakham bisi प्रभु यीशु ख्रिस्ट sungu mala jeyalna nangade yang si godok jam chumol ki yesu ख्रिस्ट जखेन यंगला आत्मारी यंगला सेमरी यंगला सम्मान दुंगाले रोलाला अनि शान्ति बिना सुदाम यंगदा गोबरी लानन बडु गारो लानन मिसे सुमंगला येशुरी विश्वासला बतामदा येशु धर्म किनबा जयलना नंगते मी युलसे धर्म किन मरे आखम मी युलसे धर्म किन मरे आखम येशु ख्रिस्ट विश्वासला धर्म किन मरे येशु ख्रिस्ट विश्वासला बतामदा सेमरी विश्वासले थारबा यंग बतामिन रंगला पाप खासी परमेश्वर बडी धो बतामिन स्वर्गला युलसाले नि बतामिन स्वर्गला युलते नि अधिकार यंग बतामिन येशु ख्रिस्ट संगला यूहन्नाला किताब 1 अध्यायला 12 पत्र ब्रिबमुला प्रभु यीशु संग बताम सुरंग मुला की जुन जुन मिसी येशु ख्रिस्ट विश्वास लजी सेम मिन्चे ग्रहण लजी हेनी का देता परमेश्वरला युलसारी निबा अधिकार हक यांग ममला हेनी का प्रभुला संतान दोबा परमेश्वरला कोलगारी दोबा अधिकार हक यांग ममला जोजलना नंगते अधिकार यांग बा स्वर्गला युलसार अधिकार यांग बेबदाम थिक सुदाम यांग से गोतोना हजिबै मिला कोलगादी मला जागादी मला थेला आपला सम्बन्धी यंग बचा अधिकार दिन हक जाते कोल्दा रंगला आपला सम्बन्धी रंगला आपला धन यंग मरी ते कोल्ला अधिकार चल सिद्ध अधिकार चल तेरा बला परमेश्वर आपदेन छ जीव अधिकार परमेश्वरले युलसारिने अधिकार प्रभु येशू ख्रिस्ट तिनी यंग द पिन तर थेला लागि yang si gig chicken game ge gig chen la dola joyalna nangala yang परमेश्वरले हिल्सा निबा अधिकार yang बरी परमेश्वरले हिल्सा निबा शक्ति yang बरी yang si हिनमा एनबा आरेबा खाजलसी बडो ग्रेन गेलसी प्राव जुजाले नानांगदे चुला लागि परमेश्वरले वचन रोमी ला किताबरी रोमी 9:10 रे च्याजी बिसा सुरंग बिसे प्रेमला कि देशी तीन एसे येशू ख्रिस्ट ngala पापला लागेर सिबैना येशू ख्रिस्ट ngata थारबाबिनमा लागेर सिबैम सबैना बिसे सुङसे पाङजे बिसा सेमरे विश्वास किन्जे बिसा येसे थारबा यंगला बिसे सुङ हालेलुया बडो आनन्द लदा बडो ताङदो बदाम चरी मला चाहिँ जान्ना जो आनन्द लदा जो जुक जुक लदा किन मर्जा यंगसे प्रभु यीशु रे विश्वास सुरिबाङ बताम्दा सुरिबे वचनदा किनमरी यंगला सेम यंगला आत्मा यंगला शक्ति किनमरी बयार जो हालै से बिनमा शान्ति आ जम्बुलङ संसार से बिनमा शान्ति आइन स्वर्गला युसरी यंग शान्ति स्वर्गला युनि तामिन स्वर्गला युसरी वचन ना तामिन बडो चुदम को बरकारो मला चुदम यंग बरकारो मला चुदम किन बरकारो मला मिलेला यसरी विश्वास लप्ता धर्म किन्छ धर्मला केलामरे धर्म पोबा तरिबा परिवर्तन दामाइ विश्वास लसी जीवन दी मोबा तामगदे भ्याङ भएन सेम नंगरे वा नै बताम भ्याङ भएन सिको जे जान्ना नगदे सेम नंगरी मोबा नै बताम भ्याङसी शान्ति yang बतामिन जुग जुग दोना स्वर्गरे तान्छा बतामिन सुदम को बरगारो होला लाना मेदा सुदम को बरगारो होला जे जान्ना नगदे सुदम को बरी विशेष लसी सेमरी शान्ति yang दोला आनन्द yang दोला ngarang batangsi bradola haleluya sodan प्रभुला महिमा परमेश्वर प्रशंसा परमेश्वर जय जयकार को बरी yang तयार दोला कादेमी गासी संसारला मिसे संसारला स्यालसी yang tik menangla bisa खलैमी कुनै पनि मी तिले दोना
birahme taba ngui sibraba kolgade toba namsa jagarlaba taslangba juaklangba besse britila sibraba है रंगला जा कोला जचमे त सुत पर्ला आमा मिगदे जब येशू प्रभु रे विश्वास लाला जब येशू प्रभु थारबिन नाला प्रभु विषय विश्वास लाला तेसी थे जम्मन नाय बदम गदे ब्यांग तेसी थे जम्मन नाय बदम गदे खासी ब्यांग तेसी थे जम्मन तम गदे खासी येशू नाला प्रभु विषय विश्वास लसी थेला जीवन दे परिवर्तन हला थेला जीवन दे शान्ति हला थेला परिवार आनन्द हला थेला परिवार जुग जुगला याल यांगला सिउ तर जब तिला आइराक तुसी मेसी ब्राबा है जगडला सि ब्राबा तासु अग्लांगबा नाम सदा नुंगनालाबा समाजता नुंगनालाबा मी येशू रे विश्वास लसी परिवर्तन लसी शान्ति ल गेलाम ब्राबा जुग जुग ल गेलाम रे ब्राबा चुला नाम सला मिसी संसारला मिसी त नुंगजी बिसी बांगसी मी नुंगबा है धर्म किन्छे धर्म नि भ्राजी धर्म परिवर्तन धर्म पोजिबिला समाजरी नुंगसी ब्राबा गलत तामलाबा है नाइ बतामलाबा जा अधर्म लाग्याम कि धर्म लाग्याम yang मिलेसी निर्णय लबा अधिकार yang den छमला चाहिँ जालगते तर परमेश्वर रे विश्वास लसी येशू रे विश्वास लसी येशू ख्रिस्ट विश्वास लसी शान्तिले जीवन ग्यान्छ शान्ति रे टिबा जुग जुगला गलाम माइबा जुबन्द शान्ति त मर्को दिगै नखारे नमसले फटा लबा प्रचार लबा आतो बताम लबा छेबा बंगमा लबा समाज रे आडिक बताम लबा सुरंगसी प्रभु समाजले मिसी च्याउ दिला तर चाहिँ जम्मन 100% 100% नन्छ गलत दाम दिन्छ चोदम द ब्याङबारी चोदम द परिवर्तनबारी बबारी चोदम द शान्ति रे बबारी छ प्रभु येशू रे विश्वास लबा प्रभु येशू ख्रिस्ट जकेन केन्दोला येशू रे विश्वास लबा धर्म किन्न तमाइ येशू रे विश्वास लजी जीवन नि मोबा नै बताम ब्याङसी परिवर्तन नबेला हालेलुया परमेश्वर विश्वास लबा तमजा स्वर्गलाई हक ब्याङबा स्वर्गलाई अधिकार याङ बताम स्वर्गलाई नागरिक दोबा अधिकारला तामिन जुजाले ननंगते तिनी हमजी कादी तामंग जुजाले ननंगते कादी यांगला हेबंग यांगल कदेसी सुतम आगोना आशेना बिरोध लसी वास्तव यांगसी मंगदो बताम वास्तव यांगसी तेंदो बताम जा यालाम किखेन मला प्रभु येशू ख्रिस्ट योना 14 छरे सुंगमला जुजाले ननंगते घ्याम सत्य den juni bin maza ngaje kene nga bai khalai gamsen स्वर्गला परमेश्वर आवरणला निबरी आखम बिसी प्रभु यीशु सुन्नला जो जाला नंगदे नाइ लानन खाला धर्मला बारेरी लान खाला जो पाप ग्याम फेवाला बारेरी दुंगल ग्याम फेवाला बारेरी अध्ययन लसी ब्रजी मैं 18 वर्ष दुना संसारला विभिन्न खाला धुङ युङमदा ला परमेश्वर बिसी देन्से ब्रजी तरंगाला जीवन दिङला सेमरी शान्ति आया जब प्रभु येशू ख्रिस्टलाई साँचो वचनले विश्वासले नै पतम द प्याङजी अझ बतम द खलाजी जब बतम द विश्वासले ब्रजी जब चाहिँ केनला जीवनले शान्ति याङजी तादिङला परिवारले शान्ति भन्ला जीवनले शान्ति भन्ला नै याङ शान्ति जम्मासे याङ दल भन्ला सेम होला नै याङ थारबा नै स्वर्गदेमा नाला जम्मन तामङ युलबाला जोजोले नानाङले जम्मन आबामगले स्वर्गल हिल्सर निदलमा नाला प्रार्थना मला नाला सेम चुलो लागि देख्ने चुपङमेन खलै त धर्म परिवर्तन नगरे खलै त धर्म तेनमा लागिरहे जोपिन नै चुदे चाहिँ नि कि येशूले विश्वास लस्यो अनि शान्ति याङसुको स्वर्गल हिल्दिने गरी अधिकार मैसु स्वर्गल हक याङमा अधिकार र विश्वास लस्यो सुजा येशू प्रभुजीको सम्भावना येशू प्रभुजीको सम्भावना साँच्चै जुजाल्दा नगते तिनीहरूले जो वचन ग्याम्से राङसे राङला सेमरी निर्णय लसिको सुदे राङला सेमले तिनी अशान्ति से मेलोङरी मला परिवार रे आडिक मला अनि आर्थिक रूपले कमजोर मला पढाइ रे कमजोर मला अनि सेमरे अशान्ति मला बेसम तिनी नै पाङबा परमेश्वरलाई वचन द मनन लसिको येशू ख्रिस्ट सुङबा मत्ती बाइबलला मत्तीला किताबला 11 अध्यायला 28 से 30 पद माइसु फेरि पाङबा वचन द खेन्सु ओ दैविसे ब्लबगादे ngamo बगलारे खाऊ नै येनिगा त सालना लाला येनिगा त आत्मारी शान्ति बिना बेसी येशू ख्रिस्ट सुङ वचन द तिनी
rang dikhe sanji विश्वास सेम नगरी चाहिँ मानको तिनीन डाङला जीवनले अचम्मलाई परिवर्तन होला तिनीन डाङला परिवारले अचम्मलाई डिक बताम होला तिनीन डाङला जीवनले म रोका देम होला तिनीन डाङला जीवनले डाङला परिवारले तब अशान्तिला मे सिसी निसी शान्तिला मे लुङला जिजले शान्तिला गलाम याङला शान्तिला चुनि याङला थारबला गलाम याङला जुबचन शान्ति रमिसी साचिन सेमरी शान्ति याङला ngata purna विश्वास मला nga जसरी ताङसी ब्राह्मला nga जसरी नेसी ब्राह्मला औरंगसिन जम्मन हिलबा ताङडोला जम्मन हिलबसी परमेश्वरला हिलसला अधिकार याङडोला माना बेन्ती होला दसो जयमसी ख्याबल्ला मला जो वचन परमेश्वर से कुलबा वचन दा नै जुन जिन ला